Časni oci, dragi prijatelji, pomaže Bog, dobroveče i dobrodošli na večerašnji program koji organizuje Udruženje IRMOS. Program koji u okviru projekta za ovu godinu pod nazivom Dečiji hor IRMOS i koji podrazumeva pored rada hora i niz predavanja, kao što i jedno od tih predavanja je ovo večeras. Ja ne bih našeg gosta uopšte predstavljala, nešto posebno, svima nam je on poznat. Molim oca Gojka Perovića da dođe na binu i da krenemo sa predavanjem na temu Kosovski zavet. Pokrovitelji večerašnjeg programa su grad Čačak, turistička organizacija Čačak i vaša ljubav. Hvala. Pomoz Bog. Kažu, imam ja dosta rođaka i prijatelja u Crnoj Gori kojima smeta im ime Srpska pravoslavna crkva, boje se da Srbija ne napade Crnu Goru i tako dalje. Pa kad hoće da kažu da im je baš teško, kažu nećete valjda da ponesete ove naše manastire u Čačak. A ja kad vidim kakvi ste i kako je ovdje lijepo, ja bi svu Crnu Goru prenio u Čačak. Uz molitvu Gospodu Bogu da pomogne organizatorima da nas kiša ne omete nešto značajno. Tema je Kosovski zavjet, stara tema koja uvijek od nas traži neko, da kažem, novo tumačenje, da mi u našem vremenu shvatimo šta je Kosovski zavjet i šta je Kosovo, šta znači riječ zavjet. Pa to su pokušali da objasne kroz neke pravne termine, savez, ugovor, dogovor, kad se dvojica dogovaraju oko prodaje nečega ili oko, čak i ako hoćete oko ženidbe, oko braka, dogovorili se mladoženja i mlada da će da žive, pa potpišu neki ugovor. Znate u opštini tamo kod matičara kako to ide. Ali ovdje je riječ o dogovoru između, pa i kad se i muž i žena, momak i djevojka sretnu, nije baš ni to ravnopravno, nije baš ravnopravna situacija. Zna se ko je tu jači kad se nađu dvoje. Ali ovdje baš imamo jednu situaciju da se čovjek nešto s Bogom dogovara. I da, kako bismo to najbolje na srpski jezik preveli, zavjet bi značilo dati riječ da će nešto tako biti. Ja sam pitao Irenu, hoće li biti kiše, kaže ona ne, neće biti kiše. I ja joj povjerovao na riječ i ona kaže imamo mi neke meteorološke presjeke u 15 časova, u 16 i tako dalje. Sad za ovaj presjek ćemo da vidimo kako će Gospod da odluči, ali znači dati riječ da će nešto biti. Sad, ko kome ovdje daje riječ? Čovjek Bogu, bit ću dobar, Gospode Bože, bit ću dobar, poštovaću 10 Božjih zapovijesti, koje glase, ja sam Bog tvoj, nemoj imati drugoga Boga osim mene, nemoj praviti sebe neke idole, niti im se klanjati, pa makar to bila i fudbalska reprezentacija, nemoj ništa. Nemoj uzalud prizivati ime Gospodnje. Vidio sam juče jedan spot gdje jedna djevojka ispred kamere stoji, kompletna reprezentacija, ona kadi i govori ovaj će da da go, ovaj će da... Znači, nemoj uzalud zbog neke fudbalske utakmice prizivati ime Gospoda Boga. Ako znaju da igraju, nek igraju, ako ne znaju, nek idu kući. Četvrta Božja zapovijed, 6 dana radi, završavaj sve svoje poslove, 7. dan posveti Bogu, pa tek onda ide ona poštuj oca svoga i mater da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Onda ide ono što svi znamo, kad pitaš prosječnog Srbina, jer znaš 10 Božjih zapovijedi, on kaže znam. Koje su? Pa ne ubi, ne ukradi, ne... A ove što sam do sad nabrao, ovih 5, Boga mi sam testirao ljude, ne znaju svi.
Ja sam Bog tvoj, nemoj me. Dakle, čovjek daje zavjet Bogu i kaže, bit ću dobar, poštovat ću svih 10 Božjih zapovjedi. Onda svako malo nešto čovjek slaže. Meni je skoro dolazila jedna prijateljica koja studira psihologiju i kaže, oče, da li biste vi popunili ovaj test za mene? Ja kažem, šta ti je to? Pa treba mi nekoliko uzoraka punoljetnih ljudi da mi popuni ovaj test. Samo gore napišite ime i prezime i zanimanje i dolje odgovorite na pitanje. Ja kažem, može. Ja napišem sveštenik Gojko Perović, dolje pitanja, kako spavate, dobro spavam, kako, da li nekad lažete? Ja se gore potpisah imenom i prezimenom, sad, da li baš nikad ne lažem ili nešto slažem, jel Popadije tu negdje? To je prosto sad, dakle, čovjek je trošna roba. Čovjek je trošna roba, kiša padne, on već se boji da se ne skvasi. Ako negdje čuje da grmi, misli da će pravo u njega grom. Dakle, čovjek daje riječ Bogu, a bori se da je održi, jer se čovjek bori da diše. Čovjek se ne pita ni sa srcem koje kuca u njemu, do kad će da kuca. Srce ništa ne zna ni o sutrašnjem danu. Šta ćeš ti Bogu da daš? Kakvu riječ? Šta ćeš ti to da uradiš, a da si siguran da ćeš to da uradiš? Zato Gospod kaže, ne kuni se ničim, a posebno ne Božjim imenom. Reci, ako misliš da će biti da, neka bude da, ako misliš ne, reci ne, a ostalo naš narod kaže, ako Bog da. Ja sam tako rekao Ireni, ako Bog da, doći ću Čačak i zbilja i ona rekla, ako Bog da, neće biti kiša. Nego hoću ovdje da kažem drugu stvar. Bog daje čovjeku riječ da će nešto biti. Jesmo li se dogovorili? Jesmo. A kad Bog daje riječ, nije to običan dogovor. Kad Bog daje riječ, to je život. Kroz Božju riječ je sve stvoreno. Ništa ne bi postojalo, ništa, ni nebo, ni ovi reflektori, ni ovi sveštenici, ni ovi ljudi, ni Čačak, ni Srbija, ni Evropa, ništa ne bi postojalo, ni planeta Zemlja, da Bog nije rekao. I reče Bog, neka bude nebo i neka bude zemlja. I reče Bog, neka budu sunce, mjesec i zvijezde. I reče Bog, ajde da napravimo čovjeka. I reče Bog, nije dobro da je čovjek sam. Ajde da mu napravimo pomoćnika prema njemu. Dakle, bez Božje riječi nema života. I pazi, kad kažemo zavjet, to smo mi dali riječ, mi našu riječ, ovu kojoj je dah u nosu, onome koji nam je dao život. I ako se držiš te riječi, utoliko imaš i život. Ako se držiš te riječi, čak i ako odeš sa ovoga svijeta, imaš život. Žrtva kneza Lazara, nije to kamikaza, nije to harakiri, nije to neka tako luda, suluda pogibija. To je žrtva sa znanjem da ako izgubi ovaj život, da će dobiti vječni život. Vidite ova 4 momka ovdje na ovom muralu. Njih je Gospod Bog uzeo k sebi u ove vidovdanske dane. Da ih pridruži vojsci kneza Lazara. Vojska kneza Lazara se stalno popunjava. Nisu to samo oni momci kakav je Boško Jugović. Znate došla Milica, voli Lazara, Lazar voli Milicu, svoju ženu. Ona kaže, ostavi mi bar jednoga brata. Pa kaže Lazar, pa imam dosta vojske, pa evo ti Boško, najmlađi. I onda ona kaže, odlično, imam Boška, ode kod Boška. A kad čujete narodnog pjesnika kako izgleda Boško, sad bi ovdje trebao da je Crna Gora, da smo u Crnoj Gori, jedan guslar bi ovdje bio i otpjevao bi to. Boško jaše nosi barjak, zlato po njemu, udaraju one zlatne rese u Boškova pleća. To je, pa ništa, ovi hollywoodski Brad Pitt, Troja i to, Ahil, to što ste gledali, ništa. Kako narodni pjesnik prikazuje Boška Jugovića. I sad Milica dolazi kod njega i kaže, ja sam se s carem dogovorila da bar ti ostaneš. Idi, sestru, u bijelu kulu, a ja ti se ne bi povratio, da mi care pokloni Kruševac,
da mi kaže družina ostala, gle strašljivca Boška Jugovića. Ja sam sad dao izjavu za televiziju, pita me sestra novinarka, zašto neki ljudi odbijaju vojni poziv i ne idu u rat. Pa ne može se u svaki rat krenuti. I nije svaki rat blagosloven. Kad imaš kneza Lazara ispred sebe, i Boška Jugovića, i 9 Jugovića, i 10. star Jugov, i Kosančić Ivana, i Miloša Obilića, pa onda svi idu. Onda je sramota da ostaneš. A kad su svi izginuli, onda imaš despota Stefana, sina Lazarevog, koji potpuno drugu stvar radi. Da bi sačuvao to malo Srba što je ostalo, on s Bajazitom se dogovara i pregovara. Dakle, nije svaki dan za pogibiju. Nije svaki dan Vidovdan, ko što nije svaki dan Božić. Lako je za Lazarem krenuti. Sramota je ostati, kaže, ne ostade niko, ni sluga goluban nije ostao. Znate onu narodnu pjesmu? To je zato što ispred sebe imaš čovjeka koji zna da je za njega, kako kažu sveti oci, smrt dobitak. I to što je Gospod ove momke uzeo u dane vidovdanske, to znači da ih je iz jednoga života preveo u drugi život. Ovo je buket mladosti, ljepote i života koje je Bog stvorio. Ne može to da nestane. Oni su samo preminuli u neki drugi vijek koji nas čeka. Baš u ove vidovdanske dane, baš uoči dane sjećanja na besmrtne junake, na kneza Lazara i na Miloša Obilića, kome Njegoš posvećuje gorski vijenac, posvećuje ga Karađorđu kao novom Obiliću. A pun gorski vijenac Obilića. Ima danas ljudi tamo kod nas u Crnoj Gori, kažu nemamo mi veze sa Kosovom. Nije niko iz Crne Gore bio na Kosovu, ne znam, knez Đurađ Balšić, nije zet Lazarev, nije došao s vojskom. Ma ne interesuje me li došao Đurađ Lazar sa vojskom kad Njegoš kaže, al su Mišca i ime Crnogorsko uskrsnuli sa kosovske grobnice gdje Obilić nad sjenima vlada. Pa na drugom mjestu kaže Njegoš, o da mi je očima vidjeti Crna Gora izgub da namiri. A šta je izgub Crne Gore? To su sve one mlade glave koje su pale u onim ratovima s Turcima. Kaže, tad bi mi se upravo činilo da mi svijetli kruna Lazareva. Sletio Miloš među Srbe. Pazite ovo, Crna Gora izgub da namiri, njemu svijetli kruna Lazareva. Pa na drugom mjestu u jednoj pjesmi koju Njegoš opisuje neki manji boj, nije jedan mali, gdje god je malo Hajduka udarilo na puno Turaka, svaki je taj boj obnova Kosovske bitke. Ali Njegoš opisuje da se taj udar Crnogoraca na Turke završio tako slavno, tako su Crnogorci uspjeli da pobjede u toj bitci, da Njegoš izgovara ove stihove. Blago tome ko se tu nagnao, već ga rane ne bole kosovske, već Turčina ni za šta ne krivi. Jedna mala bitka koja gotovo istorija nije ni zabilježila. U Njegoševom nadahnuću izgleda kao osveta Kosova. Kaže, već ga rane ne bole kosovske, već Turčina ni za šta ne krivi. Dakle, nama danas kažu, kako kaže, bili to Milan Rakić, danas nama kažu deci ovog veka. Sad neću da citiram Rakića, nego vi slavite poraze. Vi ste Srbi ludi, slavite poraze. Šta ste uradili na Kosovu? Poginuo Lazar, poginuo Miloš, svi izginuli, ostao samo Pavle Orlović da kazuje Kosovki djevojci gdje koji poginuo, ako se sjećate one narodne pjesme. Ma ne slavimo mi poraze. Mi slavimo žrtvu onih narodnih vođa i pastira koji su prije svega vjerovali u vječni život i koji su svojim primjerom posvjedočili da im je važniji život njihove
ne jači, nego svoj sopstveni. To je poenta Kosovske bitke. I taj koji nam kaže da slavimo poraze, taj će otići u bioskop, kupiti kokice i gledat će film 300. Hollywoodski film koji pokazuje, znate šta, bitku Termopilsku gdje su Spartanci dočekali Persijance i izginuli svi, rekao bi čovjek, suludo. Ali su dali riječ da Persijanci neće proći kroz Termopilski klanac. Kad je to bilo? Stotinama godina prije Hrista. 400 godina prije Hrista. I svi danas kažu Spartanci, hrabri Leonidas i njegovi Spartanci zaustavili Persijance. Pa šta je drugo Lazareva žrtva nego ponavljanje te iskonske univerzalne težnje, ali sa jednom razlikom. Persijanci nisu znali za vječni život, nego su taj jedan jedini koji su imali žrtvovali radi časti, radi zemaljske časti, radi zemaljskog obraza. A Lazar je ovdje postavio temelj onom golgotskoj žrtvi, prevedeno na srpski jezik. Golgotska žrtva koja kaže zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Kakve to ima veze? Pa šta pita Pilat Hrista prije stradanja? Jesi li ti car? A šta mu Hristos odgovara? Carstvo moje nije od ovoga svijeta. Kako je knez Lazar u narodnoj poeziji došao u situaciju da izgovori ove riječi carstvo moje nije od ovoga svijeta? Tako što mu je stigla knjiga u narodnoj pjesmi. Ko je čitao odakle? Iz Jerusalima. Iz Jerusalima stiže knezu Lazaru. To je mnogo važna stvar. Narodni pjesnik nama nepoznati. Narodni pjesnik. Zato ja kažem Ireni, nemoj više popove najavljivati kao da je bitno koji pop priča. Bitno je šta priča. Narodni pjesnik zna da je Lazareva žrtva vezana za Jerusalim. Možda nije teolog, možda ne umije sve to da nabroji, što će večeras pop vama da nabroji. Jer evo kiša staje. Nego je on dušom osjetio da se Lazar žrtvuje po blagoslovu Jerusalima. A koji je blagoslov Jerusalima? Žrtva Hristova na Golgoti. Gospod koji, pazite, ako Lazar nije imao šanse protiv Murata, ako je turska vojska pritisnula i Labi sitnicu, kako kaže narodni pjesnik, svi mi u so da se pretvorimo, ne bi Turkom ručak osolili. Koliko ima turske vojske, a koliko ima srpske vojske. Ako Lazar nije imao šanse bez da pogine, Gospod Isus Hristos pred Pilatom je imao svu silu Božju. Šta kaže Gospod Petru kad je povukao Petar mač? Vrati mač u korice. Zar ne misliš da ne bih mogao pozvati 2 legiona anđela da riješe ovu situaciju za 5 minuta? Ali Gospod, da bi podijelio sa ljudima muku smrti. Šta je bilo s ovim momcima? Nema ih više sa nama. Gospod, da bi, nije on došao tamo da rastjera Rimljane i da napravi fizičku slobodu, političku slobodu, nego da podijeli s ljudima sve, i nepravednu osudu, i laž, i prevaru, i izdajstvo. Sve se desilo u toku jedne noći. I oni ljudi koji su se najviše busali u svoja prsa da neće izdati, kao Petar. Petar, ako malo pogledate šta je rekao, nije dobro rekao. Jer je Gospod rekao, vi ćete me svi večeras izdati. A šta kaže Petar? Nije Petar rekao,
evo ja i moji drugovi nećemo ti izdati. Nego, a ako te svi izdaju, ja te neću. Znači, Petar dozvoljava mogućnost da su drugi slabi, ali za sebe ne sumnja ni jednog sekunda. A Gospod kaže, niko neće tako grdno napraviti kao ti. Neće pijetao stići da zapjeva, ti ćeš me se 3 puta odreći. A onda Petar kaže, ma ako treba ja ću i poginuti. I tako dalje. I znate kako se to završilo. Dakle, Gospod je postradao na krstu ne zato što nije mogao da se brani, nego da bi pokazao dubinu ljubavi, jer je na jednom mjestu rekao, nema veće ljubavi nego neko da život svoj položi za bližnje svoje. Na drugom mjestu kaže, ako si krenuo u boj, pa vidiš da ide jači neprijatelj, idi pa se miri na vrijeme. Između te dvije stvari, da položiš život za bližnjega svoga i da se miriš na vrijeme ako vidiš da nisi dovoljno jak, između te dvije stvari kreću se hrišćani u cijeloj svojoj istoriji. I ne možeš bezglavo zamišljati da si Lazar ako nisi Lazar. I da je vrijeme za pogibiju ako nije vrijeme za pogibiju. Jer isti taj patrijarh, braćo i sestre, koji je blagoslovio kneza Lazara i pričestio vojsku, isti taj je dao blagoslov da se Olivera uda za Bajazita. Razmislite malo o tome. Razmislimo svi malo o tome. U boj se ide kad smo zajedno i kad ima Lazar ispred. Kad smo podijeljeni između sebe. A i na kraju krajeva Lazar je mogao da izbjegne. Bilo je vladara i velikaša koji su stavili krunu na glavu pod zaštitom turskog cara i rekli, slobodno ti prođi preko naše teritorije. Zato Njegoš u Gorskom vijencu grmi. Na koga se najviše žali Njegoš u Gorskom vijencu? Velikaši, proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo. Nesloga je teža od korone. Nesloga je teža od smrti. Nesloga, izdaja, prevara, pa najljepše je poginuti, nego izdati onoga koji se oslanja na tebe. I zato imate kompletnu dramu Velikoga četvrtka i Velikoga petka. Narodni pjesnik je prenio u grad Kruševac i na Kosovo polje. Pa kao što imate tajnu večeru u Jerusalimu, Gospoda sa apostolima, tako imate i Kneževu večeru. Pa kao što Gospod kaže, jedan od vas će me izdati, tako isto imate i kneza Lazara, koji kaže Milošu, Boga mi sam čuo da ćeš me izdati. A onda Miloš kaže, ja ti večeras neću ništa više pričati. Hoću li te izdati ili te neću izdati. Ja ću svoje pokazati svojim djelom. I zato, braćo i sestre, 500 godina poslije te noći, Njegoš je oduševljen Obilićem toliko, pošto iskritikovao ove velikaše koji su se međusobno podijelili, kaže sam da Miloš osta na srijedi sa svoja oba pobratima, te bi danas Srbin Srbom bio. Dovoljno su 3 junaka prava da se odbrani istina. Šta kaže Gospod? Gdje su 2 ili 3 u ime moje, tu ću biti i ja sa njima. Pa onda kaže, o Miloše, ko ti ne zavidi? Ti si žrtva blagorodnog čustva. Pa onda na drugom mjestu kaže, već opisujući mrtvoga Miloša, Njegoš, kaže, gordo leži junački vojvoda. Iz njega, sad ću malo da parafraziram, iz njega lipti krv. Poginuo je već Miloš. Ali kaže, kao malo prije što gordo iđaše prema šatoru turskoga cara, slušajte sad ovo, prezirući ljudsko ništavilo i pletenja bezumne skupštine. Šta su za Njegoša pletenja bezumne skupštine?
Pa to je ovo, ja ću ovako, ti ćeš onako, ja idem tamo, ti ideš vamo, možda nije dobro, možda je dobro, ajmo ovako, ajmo onako. Nema Miloš vremena to da sluša. On ide da ispuni ono što je on rekao. To je zavjet. Drži se riječi koje su rekao. Budi oslonac svome bratu, budi oslonac svome drugu, budi oslonac svome bračnom drugu, budi oslonac svome roditelju, budi oslonac svojoj djeci. Eto ti ga kosovska bitka svaki dan. Ne moramo vaditi mačeve, ni noževe. Održi riječ. Budi čovjek na koga se može osloniti. Nekad izgleda nemoguće da se izborimo sa našom prirodom. I ja ovo što vam sad povezujem Njegoša i Obilića, ja to ne pričam na pamet. Ivo Andrić, Nobelovac, da ne bude da vam je pop Gojko nešto ovdje popovao. Ivo Andrić, Nobelovac, kaže za Njegoša da je on tragični junak kosovske misli, Njegoš. I nalazi u jednom Njegoševom stihu sublimaciju cijele kosovske drame u nekoliko riječi, za koje je rekao da je to najstrašnija lozinka izrečena ikada u istoriji književnosti svjetske, da su to najjače riječi rečene na srpskom jeziku. A to su one riječi: neka bude što biti ne može. A šta to biti ne može? Pa kad neko umre, ne može više da bude živ. Kad nastupi smrt, nema više života. Pa, pod likovima ova 4 momka, a nadahnuti knezom Lazarom, nadahnuti Njegošem, mi prizivamo, to je gotovo, to neka bude što biti ne može, to vam je kao vaskršnji tropar. Smrću smrt uništi. Hristos vaskrse iz mrtvih. Smrću smrt uništi i onima u grobovima život darova. Njegoš je oduševljen tim poginulim ratnicima na Kosovu. I kaže, na grobu će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. Njegoš nije istoričar, Njegoš nije arheolog. Njegoš nije otvorio muzej kosovskim junacima, nego je dao da se sakuje Obilića medalja i da svaki Crnogorac, najhrabriji Crnogorac, dobije Obilića medalju. A pošto su u Crnoj Gori svi Crnogorci najhrabriji, onda svaka kuća, pa i moja, svaka kuća ima Obilića medalju. Ali to nije, jeste to malo smiješno, jeste to malo za anegdotu. Imate onu predstavu Dugo putovanje u Europu kad kralj Nikola dijeli medalje svima. Daj svima, i ako nije ništa zaslužio, valjaće. To je malo, ima osnova da se čovjek malo nasmije tom našem ubjeđenju da nema niko hrabar kao mi. Kaže, kako ćeš natjerati 20 Crnogoraca da uđu u telefonsku govornicu? Samo im reci da ne smiju da uđu. Ući će nekako. Ali, to je ovako malo, da kažemo, da se malo nasmijemo. Ali stara Crna Gora je zbilja bila zbjeg. Kosovski zbjeg. Njegoš piše Osman Paši Skopljaku. Kaže, moji preci, slušajte sad ovo, nije ovo kod Njegoša samo poezija, iako je Njegoševa poezija nešto najljepše napisano na srpskom jeziku. Ali nije samo poezija. On u pismu Osman Paši Skopljaku piše, moji preci i još neki koji nisu poginuli na Kosovu, odmetnuli su se iz tih krajeva i došli ovdje u ove planine. A onda će to pretočiti u one čuvene stihove: što uteče ispod sablje turske, što na pravu vjeru ne pohuli, što se neće u lance vezati, to se zbježa u ove planine, da junački amanet čuvamo, divno ime
i svetu slobodu. Dakle, Crna Gora je kosovski zbjeg, to su sve potomci ljudi koji se živo sjećaju Lazareve žrtve. Zato na jednom drugom mjestu u Gorskom Vjencu jedan Njegošev junak kaže kako je usnio san. Kaže, priča drugome, ja sam sanjao što nijesam nigda. Noćas nasan Obilić proleće preko ravnog polja Cetinskoga. Ah, divan li Bože dragi bješe. Svako malo Obilić, svako malo Kosovo. Kaže Njegoš, o Kosovo, grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio. Šta je Sodom? To je, znači, mjesto najveće Božje kazne. To je mjesto kada više ne ostade ništa od Božjega gnjeva. Njegošu izgleda kao da se Gospodar razgnjevio na ljudski kukavičluk, na ljudsku slabost. I kao da je Kosovo kazna za bratsku neslogu, za izdaju, za prevaru. Ali osim što je kazna, to je i nadahnuće za buduće junake. Zato Obilića medalja. Zato na Cetinju Obilića poljana, koju je imenovao kralj Nikola. Pa će kralj Nikola reći svojim pjesničkim stihom. Njegoš je rekao, što se zbježe ove planine, da junački... A Nikola ima, čini mi se, ako se smije reći, ljepši stih od Njegoša na tu temu. Kaže u Cetinskom kolu kralj Nikola, sva znamenja ispod šare. Koja su to znamenja ispod šare? Pa to su upravo znamenja Kosova polja. Kosovske svetinje. Kaže, sva znamenja ispod šare, sva znamenja i svetinje sabrana su ovdje kod nas pod Lovćenom na Cetinje. Kad na Cetinju dobijem isti ovakav aplauz za ove stihove, onda smo nešto napravili. Pa je i to bilo malo kralju Nikoli, nego je napisao one čuvene stihove onamo za brda ona, gledajući sa Cetinja prema Metohiji. Milošev, kažu, prebiva grob, onamo pokoj dobiću duši, kad Srbin više ne bude rob, onamo za brda ona, kazuju da je zeleni gaj, pod njim se dižu dečani sveti, molitva u njih prisvaja raj. Pa i to malo bilo, nego nije ostao na poeziji, nego je crnogorsku vojsku postrojio i uputio pravo na Metohiju i u vrijeme Balkanskih ratova. Nije vojska iz Srbije oslobodila Peć i Dečane, nego vojska iz Crne Gore. Nećemo mi sad dođe da se dijelimo, može sad čovjek, nego čisto hoću malo da se hvalim. Ja dolazim iz Crne Gore. Dakle, Đakovica, Dečani i Peć. Iako Nikola kaže, hoću da vidim Prizren. On se kretao prema... I kad je dobio ključeve od Peći i od Dečana, zove mitropolita Mitrofana Bana, ima pismo, i kaže, gdje ćeš da se sahranjuješ, vaše visoko pravo? Ovaj kaže, u Cetinski manastir. U Cetinski manastir. Samo što mu ne kaže, sram te bilo. Pa oslobodili smo Peć i Dečane, ti treba da si tamo da se sahraniš. Ti si egzarh Pećkoga trona. Kako tada, tako i danas mitropoliti cetinski nose titulu egzarh Pećkoga trona, čuvari pamćenja na kosovsku žrtvu, na Lazarevu žrtvu, na Obilića, na Miloša. Zato je Njegoš oduševljen Karađorđem, jer je u njemu vidio novog Obilića, onoga, kako kaže Njegoš u posveti prahu oca Srbije, iz grmena velikoga lafu izaći trudno nije. Iz španske lige i engleske možeš da napraviš 3 reprezentacije fudbalske. Mi jedva i ovu skrpili.
Ali dobro, bit će bolje drugi put. U velikim narodima geniju se gnijezdo vije. Dakle, gdje imaš puno ljudi, veće su šanse i za genijalnog čovjeka i za junaka. Ali heroju Topolskome, Karađorđu Besmrtnome, sve prepone na put bjehu cilju dospje velikome. Diže narod, krsti zemlju i varvarske lance sruši. Iz mrtvijeh Srba dozva dunu život srpskoj duši. Ja to pričam i citiram, pjevam ove pjesme nekim mojim rođacima. Oni kažu, ma to je Njegoš pisao da bi Srbe natjerao da se i oni dignu na ustanak. Ja kažem, znaš ti kada je Njegoš rođen? Koje godine? 1813. Karađorđe je već pokojni kad se Njegoš rodio. A kad je napisao Gorski vijenac, Srbija mislim da već ima ustav. Ali, što kažu, oči ne pomažu. Mi se dolje ovako bratski raspravljamo je li dan ili noć. Je li kiša ili nije kiša. Neko će sad reći da nas je zasuo pljusak. I ja mislim stvarno da nas jest večeras zasuo pljusak Božje blagodati i blagoslova svetoga kneza Lazara. Moram to da kažem. Blaženo počivši mitropolita Amfilohije imao je 100 nekih darova i čuda, ali jedan, ako mu budu slikali ikone, rekao sam ono što sam ja posvjedočio na nekoliko puta, jednom u Italiji, nekoliko puta na Njegušima. Znate kakav zna da bude maj na Lovćenu, Đurđevdan. Kiša pada iz vedra neba. On je te kiše uvijek zaustavljao. I rekao, moj je predlog, ako mu budu slikali ikonu, da mora biti nekakvo razagnanje oblaka. I pomenuli smo ga danas, sestra Irena i ja, i ona kaže, ti idi drži predavanje, kiša će sigurno, ali prepustimo to mitropolitu Amfilohiju. Ovo mi se desilo prošle godine u Arilju. Ima li tu neko ko je bio u Arilju na predavanju prošle godine? Isto je bila kiša, ali tema je bila mitropolita Amfilohije. Ja kažem, nema šanse da padne kiša. I počinje kiša da pada, ja kažem, neće pasti kiša. I to liči na ono, znaš, kad kažu popovske priče. Evo kiše pada, šta on meni priča? Ali jednostavno nekako, on je prosto imao dar, bilo je osvećenje hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Dolazi carigradski patrijarh. Dolazi moskovski patrijarh, kiparski arhijepiskop, prešednik Crne Gore. I to onaj stari. I mi sad gledamo, naravno brinemo o svemu, gdje će ko da stoji, koliko ima stolica, gledamo i vremensku prognozu. Otvara sekretar mitropolije internet, ona najpreciznija engleska prognoza, gromovi i munje, provala oblaka za subotu veče. Uoči osvećenja. I sad jedan od nas prilazi i pita mitropolita, Vladiko, šta da radimo, najavljena je kiša. Kaže on, kiša? Toliki gosti, toliki događaj. Neće biti kiša, kaže. A mi smo nekako voljeli da ga ubjeđujemo, a on je dopuštao i da se malo i raspravljamo s njim. Nije on bio od onih vladika što ti pošalju akt, pa ti vidi sad šta ćeš, nego je dopuštao raspravu. I kaže mu ovaj sekretar naš, otac Obren, koji je onako jedna mirna duša, nikad se nije svađao ni sa kim, uvijek lijepim riječima, kaže on Vladici, Vladiko, znam da neće biti kiša, kad vi kažete, ali pogledajte vremensku prognozu. Možda bi bilo dobro da imamo neki plan B, možda neka sala, sportski centar ili nešto. Kaže mitropolit, plan B glasi neće biti kiša. Ja prvi, da vam ispovjedim, ja prvi sam se naljutio tako i rekao, ovo je neozbiljno, ovo nema smisla, dolaze toliki gosti, to je najveći događaj u istoriji Crne Gore,
A da vam kažem, evo, svuda to pričam i sve čekam da me neko demantuje. Nikada u istoriji pravoslavne crkve, otkad postoji Carigradski i Moskovski patrijarh, nisu osveštali zajednički neku crkvu. Neki hram. Nikad. I pitanje je i kad će. A daj Bože da se vrati sloga u pravoslavlje. Samo u Podgorici, evo opet mi Crnogorci, samo u Podgorici se to desilo. I sad pazite, subota večer, mi svi drhtimo, gledamo vremensku prognozu koja se ne mijenja. I dalje gromovi munje, počinje akademija, sve zvijezde si mogo da prebrojiš na nebu iznad Podgorice. I ja sad kažem Ireni, pa dobro, to je bilo tada, jer dolaze Carigradski patrijarh i Moskovski, pa bilo je u Arilju, pa bilo je na Njegušima, pa bilo je jednom u Italiji, u Napulju, kad smo bili sa đacima, stao autobus na sred one, kako se zove onaj grad pored Napulja, Pompeja, otišli da vidimo, kiša pada, moramo da zovemo onog tamo upravnika muzeja da rezervišemo, hoće li, neće li, kaže mitropolit, slobodno rezervišite, neće biti kiša i tako da. I ja kažem Ireni, bojim se da ne čačkamo, ne provociraj Boga. Ne iskušavaj Gospoda Boga svoga, kaže Gospod. Ali kad vidim bina, mikrofon, ova 4 anđela na ovom muralu, kad vidim vas i vaša lica, onda ovo nije nikakvo, ovo je prizivanje Božjega blagoslova. Ovako da sjedimo ovdje i da ovo malo kišobrana, ja mislim, učinilo mi se da je neko otvorio kišobran, nema ovdje kišobran. Samo za kraj, ovdje nosim nešto što se zove Kosovski božur. To je nešto što sam donio ovdje Ireni, donio sam nekih 100 preostalih komada, to je jedna akcija koju je pokrenula Mitropolija Crnogorsko-Primorska i NVO Pandurice iz Nikšića, da taj božur svakoga marta, svi koji su vezani za Kosovo, svi koji su vezani za Kosovski zavjet, da ga drže na reveru. Nosio je Aleksa Avramović, nosio je Mirotić, nosio je Petar Božović, nosili su mnogi glumci, pjesnici, književnici, političari, sveštenici. Kogod te sretne na svijetu, ovo je stiglo do Amerike, do Britanije, do Irske, do Njemačke, do Holandije, svuda su stigli ovi božuri ove godine. Ove godine ovako kako smo stigli, ne znam kako smo stigli, ali do godine u martu da svi stavimo božur na svoje revere i da kažemo, ako te neko pita šta to nosiš, da kažemo nosim spomen na činjenicu da je u 21. vijeku nema više komunizma, nema Miloševića, nema ništa na šta bi se neko mogao pozvati na neku politički razlog. Dakle, pod zaštitom NATO-a u 21. vijeku u sred Evrope 200.000 ljudi prognano sa Kosova, 2.000 ljudi ubijeno i desetine crkava i manastira srušeno i spaljeno. Dakle, tako izgleda kad vi iz Evrope branite ono što ste nama oduzeli da mi čuvamo i branimo, tako to izgleda. I meni neki kažu, a šta hoćete vi iz Crne Gore, pa vi ste ušli u NATO. Pa nismo mi htjeli da uđemo u NATO, bar ne mi iz crkve. Naš bivši premijer je rekao, ušli smo u NATO, iako smo znali da je 80% građana protiv toga. Dobro, sad bi šta bi. Tu smo gdje smo. Tu smo gdje su Grci, gdje su Bugari, gdje su Rumuni, gdje su drugi pravoslavni narodi, ali hoću da kažem, baš zato što smo u NATO-u, imamo pravo da dignemo glas. Ne znam, jeste vidjeli u Italiji, prije mjesec dana u Napulju su bili veliki protesti građana Italije protiv politike NATO-a. U Americi ljudi slobodno govore protiv politike NATO-a. Dakle, ljudi koji žive u tim zemljama kažu ne slažemo se sa tim šta radi NATO.
i ja sad ostavljam sve drugo po strani, šta radi, šta ne radi NATO, ali pod zaštitom NATO-a na Kosovu srpski narod je doživio posljednje veliko stradanje. I ovaj božur nije izvađeni mač protiv nekoga. Ovaj božur nije objava rata ili poziv na osvetu. Ovaj božur je ono cvijeće Njegoševo koje treba da nikne i da raste i da miriše i da ga niko ne može ni pogaziti ni počupati. Ono će uvijek da miriše i da raste do budućega vijeka i carstva nebeskoga. Amin. Hvala na pažnju.